Evo ga, šišanje. Šišaju me Turci. Šišaju ga Turci, majko. Čim snima Turci šiša. Halo, ja sam poluturčin. Još gore. Ovako, kako se osjećate, gospodine Kiki, poslije treninga, saka bubnju na Facebooku? Evo, ali ima, fin je, lijepo. Prdnja, molim vas. Za svojih 46 godina, 7, zapravo 8, koliko, 9? 80. A? Ko? A vi koliko mu glava manja? Druže. Barem 3 put manje od tvoje. A dobro, sada nećemo se na nacionalnoj bazi vređat, znaš da mi imamo ono. A tamo je ovaj mali Hrvatić, da ide ga uslikamo, jeve li ti naciju. Jel imate nešto za intervju? Teraj sebe. Dobro, hvala gospodine Goluboviću.